Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV i Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru atandukanye agiye acaracira ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko reka duhere ku makuru yaciye ku kinyamakuru gikomeye cyane mwese muzi. Ni ikinyamakuru cyitwa Ijwi ry'Amerika. Ni amakuru yatambutse ku mugoroba wo kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2027. Ayo makuru aho yiganjemo ibijyanye no guhirika insengero hirya no hino mu gihugu, ndetse no guhagarika imiryango imwe n'imwe ikorera muri izo nsengero. Andi makuru kandi muri buze kumvamo ni amakuru ajyanye n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ikindi kiri kuvugwa ni uko icyorezo cy'ubushita gikomeje kuvuza ubuhuha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bindi birambuye reka twumve amakuru ku Ijwi ry'Amerika. Uyu ni Emmanuel Ntakirutimana, umuvugabutumwa wo mu itorero Abagorozi. Minisiteri y'Ubuzima muri Congo Brazzaville yatangaje kuri iki cyumweru ko muri icyo gihugu hagaragaye abantu 21 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Israheli yarayigabye ibitero byinshi mu majyepfo ya Libani, ivuga ko byari bigamije kuburizamo umugambi w'umutwe wa Hezbollah wo kugaba ibitero ku butaka bwa Israheli. Ayo makuru n'andi twabateguriye ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisiteri y'Ubuzima muri Congo Brazzaville yatangaje kuri iki cyumweru ko muri icyo gihugu hagaragaye abantu 21 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Minisitiri Gilbert Mokoki wabitangaje yavuze ko mu bantu 158 bakekwagaho iyo ndwara bapimwe, 21 bayisanganywe. Abandura iyi ndwara bakomeje kwiyongera mu bihugu byo mu burasirazuba no hagati ya Afurika. Hari kandi abantu bamaze kugaragaraho iyo ndwara mu bihugu bimwe by'Uburayi na Aziya. Ubutegetsi muri Congo Brazzaville buvuga ko iyo ndwara imaze kuboneka mu ntara 15 z'icyo gihugu. Uduce twibasiwe cyane ni Sanga na Lekuala twegereye amashyamba kimeza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza ko indwara y'ubushita bw'inkende ari icyorezo gihangayikishije isi. Iyi ndwara imaze guhitana abantu 570 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Hagati aho u Rwanda rwo rwatangaje ko rwashizeho ingamba zo guhangana n'ikwirakwira ry'indwara y'ubushita bw'inkende, zirimo no kugenzura abinjira mu gihugu hagenzurwa ko ntayo bafite. Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Sabin Nsanzimana yavuze ko barimo gukorana n'inzego z'ubuzima z'ibihugu baturanye n'ibindi bigo mpuzamahanga kugira ngo bahagarike icyo cyorezo. Israheli yarayigabye ibitero byinshi mu majyepfo ya Libani, ivuga ko byari bigamije kuburizamo umugambi w'umutwe wa Hezbollah wo kugaba ibitero ku butaka bwa Israheli. Uyu mutwe nawo ariko uvuga ko wahise urasa za roketi na drone kuri Israheli mu rwego rwo kwihora no guhorera umuyobozi wabo Fuad Shukur wishwe n'ibitero bya Israheli mu mujyi wa Beirut mu kwezi gushize. Ibi bitero byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu, byari byahagaze mu gitondo cyo ku cyumweru. Izo mpande uko ari ebyiri zatangaje ko ibyo bitero byibasiye cyane ibirindiro bya gisirikare ku mpande zombi. Amakuru ava muri Libani avuga ko ibisasu bya Israheli byahitanye abantu 3. Israheli yo ivuga ko ibitero bya Hezbollah bitagize icyo byangiza cyangwa uwo bikomeretsa. Mu ijambo yavugiye mu nama y'abaminisitiri yateranye kuri iki cyumweru, Minisitiri w'Intebe wa Israheli Benjamin Netanyahu yavuze ko ingabo z'igihugu zasenye ibisasu byinshi byagabwe mu majyaruguru y'igihugu. Yagize ati, twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo turengere igihugu cyacu, dusubize abatuye mu majyaruguru y'igihugu mu ngo zabo amahoro, kandi uzatugirira nabi tuzamugirira nabi. Hagati aho kuri iki cyumweru, Misiri yakiriye inama y'abahuza mu kibazo cya Israheli na Gaza igamije gusaba ihagarikwa ry'intambara mu ntara ya Gaza imaze hafi amezi 10. Iyi nama irimo William Burns, umuyobozi mukuru w'ibiro by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA, Minisitiri w'Intebe wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani n'umuyobozi w'ibiro bishinzwe iperereza muri Misiri Abbas Kamel. Byari biteganijwe ko David Banea, umuyobozi wa Mossad, ibiro bishinzwe ubutasi muri Israheli, nawe yitabira iyo nama.
iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Abakozi babiri b'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bakomerekejwe n'ibisasu by'Uburusiya byagabwe kuri hoteli barimo mu mujyi wa Kramatorsk mu burasirazuba bwa Ukraine. Undi mukozi w'ibyo biro aracyaburiwe irengero. Icyo gitero kiriyongera ku bindi byagabwe mu bice bitandukanye bya Ukraine byahitanye abasivili 12 mu gihe cy'amasaha 24. Uburusiya nabwo bwatangaje ko ibitero bya Ukraine byahitanye abasivili 6 mu duce tw'icyo gihugu duhana imbibe na Ukraine. Ibi bitero bibaye nyuma y'umunsi umwe Ukraine yizihije ubwigenge bwayo. Uburusiya bukomeje kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe Ukraine nayo ikomeje kwigarurira ibyaro byinshi by'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Mu mujyi wa Kramatorsk bakomeje ibikorwa byo gushakisha abakozi ba Reuters bari muri uwo mujyi mu kazi. Kramatorsk ni uwo mujyi munini wo mu ntara ya Donetsk usigaye utarigarurirwa n'Uburusiya. Usanzwe ari wo mujyi ukoreshwa cyane n'abanyamakuru n'abandi bakozi bakorera ibigo by'ubutabazi. Reuters ivuga ko kugeza ubu itaramenya irengero ry'umukozi wabo umwe mu gihe abandi babiri barimo kuvurwa ibikomere. Vadim Flashkin uyobora akarere ka Donetsk yemeje ko abanyamakuru babiri bakomerekejwe n'ibisasu byagabwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.voa.com no kuri YouTube, Facebook na X. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Karere k'ibiyaga bigari, umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uranenga imyanzuro itandukanye ikomeje kugenda ifatirwa i Luanda muri Angola, aho abayobozi ba Kongo bari mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Cyuri Ngoma uvugira umutwe wa FDLR avuga ko badahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku rundi ruhande, umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo wo uvuga ko witeguye ibiganiro na Kongo no gushyigikira ibiganiro bya Rwanda. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera. Ku nshuro yabyo ya kabiri ibiganiro hagati y'intumwa za Kongo n'u Rwanda imbere y'umuhuza ariwe perezida wa Angola Joao Gonçalves Lourenço byasojwe kuwa 4 tariki 22 ukwezi kwa 8 i Luanda muri Angola. Ni ibiganiro byatangiye ku itariki 20 bifite umugambo umwe nk'ibisanzwe wo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro impande zombi zabanje gusuzumira hamwe nimba koko ibyemezo byafashwe mu biganiro by'ubushize byarakurikijwe. Muri ibyo byemezo harimo nko kuba impande zihanganye zarabashije kubahiriza agahenge kasabwe n'umuhuza perezida Lourenço. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Madame Therese Wagner yumvikanishije yuko ako gahenge kubahirijwe nubwo hari ibitaragiye bigenda neza. Muri ibyo biganiro impande zombi zanzuye ko imitwe yose ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo n'uwa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yakurwaho burundu, bityo amasezerano y'amahoro agasinywa vuba na bwangu. Muri ibyo biganiro u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rwakomeje kuvuga ko narwo rubangamiwe na FDLR. Dushingiye ku byatangajwe, impande zose zumvikanye ko uyu mutwe nawo ugomba gukurwaho binyuze mu nzira iyo ari yo yose mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye. Kimwe na M23 umutwe wa FDLR nawo wagaragajwe muri iyi nama ko uri muri nyinshi ihungabanya umutekano w'akarere. Mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika, Cyuri Ngoma umuvugizi wa FDLR avuga ko umutwe wabo wakiriye iyo myanzuro. FDLR ntabwo zirabona ku mugaragaro imyanzuro na gahunda bijyana no gutsinsura imitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo na FDLR. Usibye kubyumva muri za media, niba ibivugwa ariko bimeze byaba ari urujijo hagamijwe kwirengagiza ko ikibazo cy'umutekano muke uvugwa mu karere gikomeje gutezwa na leta y'u Rwanda ikomeje kwihisha inyuma ya M23 ifatanyije na AFC Colonel Nanga, nk'uko raporo zitandukanye za Loni zikomeje kubyemeza. Naho kuzanamo ngo guhiga
imitwe yitwaje intwaro biri kugaragara ko ikibazo basa naho bongeye kugisubiza ibubisi. Ku bijyanye n'uko muri ibyo biganiro hari impande zitunga urutoki FDLR kubiteza umutekano muke muri Kongo no kuba ari umutwe w'iterabwoba ku mutekano w'abanyarwanda, FDLR ivuga ko batagira uruhare mu ntambara ibera muri Kongo no mu Rwanda. Twebwe rero nka FDLR tukaba dukomeje kwamagana ruriya rwitwazo leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ivuga idushyira mu majwi igaragaza ko kuza hano muri Kongo ari twebwe ibije gushaka, kuko twebwe ntabwo turi menase y'akarere. Turifuza ibiganiro bitaziguye hagati yacu n'u Rwanda, aho tugomba kwicara tugasasa inzobe ibibazo dufite tukabicokera hamwe. Indi mitwe ishinjwa ni M23, umutwe urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu wishyize hamwe mu cyiswe Alliance du Fleuve Congo, ihuriro riyobowe na Bwana Corneille Nangaa Yebulo wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Kongo Seni. M23 yo ku ruhande rwayo ivuga ko itazahwema gushyira mu bikorwa inzira yose igamije gufasha ko amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere hose. Uyu ni Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu rwego rwa politiki. Nous soutenons toute initiative. On était à Luanda. Twubahiriza inzira yose yagarura amahoro n'umutekano muri Kongo kuko ntabwo dushaka intambara. Mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize ubwo twari Rwanda twabwiye perezida wa Angola ko twebwe nta kibazo dufite. Icyo gihe nibwo twasinye amasezerano yo guhagarika intambara. Kuva icyo gihe rero ntabwo M23 turatera ibirindiro ibyo ari byo byose bya FARDC, ahubwo ni FARDC idutera kenshi, kandi mpora mbivuga twebwe ntabwo dukora nk'indi mitwe igamije guhungabanya umutekano. Oya rwose, kandi mbisubiremo ko inzira iyo ari yo yose igamije kugarura amahoro tuzayikurikiza. Indi nama y'abakurikirana hafi ikibazo cy'umutekano muri Kongo izabera i Luanda tariki 29 kugeza ku ya 30 ku kwezi, aho izo nzobere zizasuzumira hamwe uko ikibazo kirimo kugenda gikemuka. Iyi izakurikirwa n'ibindi biganiro hagati y'abaminisitiri bombi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazahura tena ku itariki ya 9 n'iya 10 ukwezi gutaha kwa 9. Umuhuza ariwe perezida wa Angola Joao Lourenço avuga ko nubwo ibyo birimo kugenda bikorwa hakiri imbogamizi nyinshi ku birebana no kumvisha impande zombi guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Voice of America, Ijwi ry'Amerika, rihuza abantu diaspora. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. U Rwanda rwahagaritse amatorero asaga 40 yakoreraga hirya no hino mu gihugu ruyashinja gukora adafite ubuzima gatozi. Abayasengeramo barasaba ubushishozi bwimbitse kuri iki kibazo. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagiruwubusa. Ibaruwa Ijwi ry'Amerika ifite kopi yanditswe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko inzego z'ibanze zisabwa guhagarika imiryango isaga 40 ishingiye ku myemerere. Iyo miryango cyangwa amatorero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko yakoraga nta buzima gatozi. Ibaruwa ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko ibyo yakoze yabishingiye ku yindi baruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Yanashingiye ku kuba ubutegetsi bumaze igihe bukora amagenzura ku matorero n'amadini bureba tujuje ibisabwa. Uretse urutonde Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagaragaje rw'amatorero agomba guhagarikwa mu Rwanda, yanasabye inzego z'ibanze ko habaye hari n'ayandi akora mu buryo butemewe yahagarikwa aho yabakorera hose mu gihugu. Mu matorero yahagaritswe harimo nk'iryitwa Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika ryakoreraga mu Rwanda mu duce dutandukanye hirya no hino. Harimo kandi itorero Ihema ry'Amahoro, Intwarane n'abandi nka Philadelphia Church, Umugeni wa Kristo, Abagorozi n'ayandi atandukanye. Bishop Celestin Seburikoko ukuriye itorero Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika avuga ko aya makuru yasomye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, ariko ko nta rwego runaka rwigeze rumumenyesha ko itorero rye ryahagaritswe. Ntabwo navuga ngo baraduhagaritse kubera ko bandikiye uturere. Reka mvuge n'akarere natangiriyemo kandi nkoreramo ni akarere ka Kayonza, kandi mfite ibyemezo byabo byose byo gukorera muri ako karere. Icyo gihe rero niba minisitiri yandikiye uturere, akarere k'iwacu ntacyo karambwira, niko kambwira uko byamera, ntabwo ndamenya umurongo wabo mu by'ukuri nabambeshye. None se ubu wavuga ngo wagenda ku munsi wo gusenga bagafungura urusengero mugasenga? N'ubundi nta nsengero zihari zikinguye ngo wagera ngo urasengeramo ngo urapima ngo urebe ko byemerewe cyangwa utabyemerewe, ariko njyewe ntari nabona ibaruwa y'akarere, ntacyo bari bambwira. Ibyo naba mfite uburenganzira bwo gukora, hamwe nabikomeza kugeza igihe babimbwiriye.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu itangazo ryayo ntigaragaza niba guhagarika aya matorero ari ibya burundu cyangwa ahagaritswe mu gihe runaka akazakomorerwa. Ijwi rya Amerika ryashatse ubutegetsi mu nzego zitandukanye ariko ntibyadukundiye. Bwana Jean Claude Musabyimana, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yandikiye Ijwi rya Amerika ko adashobora kuvuga kuri iyi ngingo atahawe uburenganzira n'ikigo gishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma OGS. Abategeka iki kigo twabagerageje kenshi ariko ntibyadukundiye. Kuri Bishop Seburiko ku Ijwi rya Amerika yamubajije aho bashobora kwerekeza igihe baramuka bahagaritswe burundu. Amahame y'itorero ryacu ntabwo byoroshye kugira ngo ugende wajyemo. Icyo gihe twagisha inama abayobozi bacu ku rwego rw'isi. Ibyo byose ikibazo cyaba cyabayeho cyateye iwacu gusa, kandi nanone igihugu cyacu n'ubugere nkizera ntabwo bashobora gukora ikintu bahubutse. Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Emmanuel Ntakirutimana. Uyu ni umuvugabutumwa mu itorero Abagorozi. Asanga kubahagarika bitazagabanya imyemerere yabo. Nta gikuba cyacitse, ni ibisanzwe. Yenda ibyo bahagaritse n'ibiterane ariko ntabwo bambujije gusenga n'umugore wanjye n'umwana, kandi nabyo binabaye nasengera no mu mutima. Nta n'umurimo w'Imana bahagaritse ko twebwe nk'abagorozi. Umurimo w'Imana no gufasha abakene, no gufasha imfubyi, no kugemurira abatagira abagemurira ku bitaro, twubakira abapfakazi, twita ku mbabare. Ntabyo bahagaritse, tw'umurimo urakomeje, nta ngorane dufite yikomeye. Bishop Seburiko ko mu baruteri agasanga mu guhagarika no gufunga insengero, kiliziya n'imisigiti hagombye kubaho ubusesenguzi bwimbitse. Ubundi ntabwo ari byiza gufata abantu bose kimwe. Ni byiza ko umuntu areba ku giti cye, niba ari itorero rireba ku giti cyaryo, niba ari abarikoramo bareba ku giti cyabo n'icyerekezo cyabo, abatanyuranije n'ibyo twifuza ko umuturage byagezwaho bitabangamiye politiki y'igihugu cyacu. Iyo icyifuzo cyanjye ni uko umuntu yahabwa uburenganzira agakora, ariko bimaze kureba n'ubundi neza n'inzego zibikwiriye. Ariko nanone ntabwo navuga ngo abantu bose nibavuga ngo turashaka kuba abaganga, ubabwire ngo turabemerewe gutangira za farumasi, umuntu atazi no gutandukanya parasitamoro n'ubundi muti uwo ari wo wose, nanone sinabyemera gutyo. Nanone ni igitekerezo adahabanyaho na Ntakirutimana wo mu Bagorozi. Wagira ngo yenda ubuyobozi nk'uko busanganye mu bushishozi bavangura abo bakora ibyo badutandukanye, ko twebwe nibaza ko mu mirenge mu tugari bababajije hari abafatanyabikorwa babo beza babafashije kubakira abakene. Uwavangura nahuze ababi n'abeza byadufasha. Ibyo guhagarika amatorero bibaye nyuma y'uko hari andi matorero aherutse guhagarikwa gukorera mu Rwanda, arimo umuriro wa Pentecote na Ebenezer Rwanda. Ubutegetsi bwayashinje kuba amacakubiri mu Banyarwanda. Kugeza ubu mu Rwanda kandi harabarurwa insengero za kiliziya n'imisigiti bigera mu 8,000 bimaze gufungwa. Ubutegetsi bukavuga ko bitujuje ibisabwa. Hari kandi zimwe mu nsengero zigera muri 55 zashyizwe ku rutonde rw'izigomba gusenywa, ziherereye cyane cyane mu majyaruguru y'u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko bamwe mu bayobozi b'aya matorero babeshejweho no gucucura rubanda utwabo aho kubaganisha mu nzira iboneye y'iterambere. Akibaza uburyo abantu yise indindagizi barindagiza abandi bagakurikira buhumyi. Yanatangaje ko nibiba ngombwa amatorero n'amadini azashyirwaho umusoro. Abanyarubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho tugeze umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Akayamvugo